Tidak terlarin saya kan dia. Lihat itu minum. Saya mangan. Itu. Untuk kamu bagaimana? Udah tahu lah sebetulnya. Hai dia. Udah. Tapi dia makan nasi. Atulah. Jangan dimarah. Untuk kamu. Udah. Mula-mula pasar ibu. Gini ya sudah. Tulang si dalam begitu marahku. Karena lebih dari awal sama si. Kalau apa lagi malu masa malam kita mau empat dinami no AMP kami sebenarnya asuh itu dorong seumlai kami lawan nami maralu majadamang tuamat tadi bata asai gumgomi kita selalu dia akan mengulau dulota suang soni nang alu tuamat raja inakta daripada nalulu asa satai saulu kita dia akan mengulahun ulaun adat dia balatikon las alu damang ma tu sahala di daupu nama napatupahun adat na itaulahun dia balatikon baik damang ma alu Mulyati mamang mga maralalu baik damang mangse ala marmula do gawe marmula nadenggan asa mula ni hagabe mula ni asa ngabon do akalas ni ro di ami mula ni hasil untuk 7 laron baik damang ma mula-mulai
Jadi ope dihamu raja di pangulon nami. Oh, lo man. Di ulo tadi apala tikyo na manguru, apala atong gumos hamudo na harap ko kami, isipanga sa ulon nami. Ala ni, ati adong nanang silohonan mo, di ulo ta, asaw pasatay partikyo na to mo. Ya bisa lah, Boss. Mau lihat teman di hamuna hula-hula nami tolang nami selalu na rezai marga sinaga di nama buat tuan kodam tah hitam di mana kun mata narion iman nang mazalo parus pas para masarition rezai hula-hula nami manang awan aposo nahot na tolang nami dison jongjok kami boru bere nang bere muna siat di sana welu secara khusus ma naung adong dia dapat muda di Raja Bulut di ada do dihu kita na berhula boru Roma hami lau manong pahamuna hula-hula nami ima di nama buat tuan ulota pelai Gabi manguru. alayama molo tumpe jari ya bisa puluh barsopa pasapul seda simba jujur yaitu si Razaime Gabi. jalan apa dohan amang molo tumpe wala na di jolo namang di sopa hami sangat doha mamang saluk na diopan nami so ni mamang dah Gabi.
semua tahu kami hatani perguna pirna kuliah tukangnya pala ditikyon ya kau badutik kini hamiat tong asa ngasirin kita tuh hami do taka horong di hula-hula muna Ya, beraja om petikyon nalapas atur hatani perguna pir kita amang hupas atai bandulitik itu muna hula-hula na martinuruhun marga hula-hula na Martinadoon guto. Yan ada ini. Kami masih kami terus buat narasawan masuk kami seperti oras. Semuanya natok siap kami sesederhana tidak diana wilayah tersebut. Mau lihat mak, mau lo siap kami mau tulang samosir, lega-lega tutur dihita sauduran hula-hula. Lihamuma ang giduli pasudul nani rejai pasaribu mau sukol pasatun hata tangiang mahite berlumpir imasen bona tulang samosir betul bang. Jadi melihatnya mak sarukan masuk ni abang samosir sederhana dokter seribu Molo guto.
lagi. Raja nami dia bala tikyon di na takas kaboto di na medjalo pasu-pasu pardong saripeyon ya nami nagawe para main helamu nang burumu nagawe para main nami las rohan nami raja nami alani dia bala tikyon adong bupatu pahami studi-studi di Sibanganon lapas angapur rajai molo tuk seorang raja nami na boy tarpatu pahami sekali perburumu asado honon nami son hidup ini na itu dua titip din natin na bagolang pangarahuna tuk seorang raja nami na boy tarpasat kami sopan nami itu rajai saya kurang maafin asuna. Second. Jalan. Jadi suang nima dihita. Jadi kami majalah horas mau diati madi Tuhan mau diati nang dihita saluhuna. Idu tutu dihamu amang buru nami. Mata-bata balas ni roha dihita di bagasa sadelo. Disiala nang majalo pasu-pasu pardongas saripion buru nami nagabe parmain muna. Anak muna nagabe hela nami. Raja namang buru dilas ni roha nami. Adong bulisokku patu bahami ima deke si mudurudung asa mangudurkon nauni mangudurkon nadenggan mamukka may partuturot ta sahat tujulon yaron deke tiyo asa tiyo matutu dia mual na laos inimon ni raja namang buruku do na buruku deke sahat say sahat matitu panggabiat sahat matu parhorasa tujulon yaron raja namang buruku modutuk sangunap pinaboy terpasaha kami lasma roha muda si tidi sudah panggolang pangarahuna oti so sa dia nagoy pasahat kami amat tadi batama namang gogi pasu-pasu buti mari second Jalan. iya borkan main kita pasatot deke pengantin satawa bang kela buru lasro anani indon tadi bagasa sereno nama calo pasu-pasu atau masaribio kamu lumuri mari tikyo jom dongan bara bohong apa tarita olah senrohanani pasahato deke ima deke simuduru asa tong-tong nang mudurko akan nauli nadeng dan lumurma dame di bagasa rumah tangga munara nang songoni deke nagacap asa tong-tong gacap berita gabe berita ayo meja sada jadi ujungin yang berdarah tidak di kamu mahita di bagasa berdarah meletung songona pinaboy terpasahan nasma rohanda helada tayo berdarah kamu dan tayo berdarah kamu jero waktu sesadia na tupa amat tadi berdarah kamu sulit orang teologi yang muda tekan nasa berdarah kamu Gelah nakam jauh. Parawas, para kamu lagi. Kau jangan dia suruh. Mula kamu lupa kami. Jadi amanami nanami nawotak kami. Aku sudah tuh di mana? Alang dong tuh besok inganan raja nabi. Bapak jawab kawan. Aku jawab kau. Siapa juga? Adong tuh besok udah bilang inganan. Asal kita isot masih panganon. Dia jelas di rohak tenang menerima penderkatan kami nakini siapa yang jorong itu lantai siasi bantuan itu di pergubung di dalam mengumpulkan perkeluarga jalan jelas di ruangan itu dihubungkan naga dukung utama dekinasi di tengah Jauh banyak mata mual, kita potong di perkeluarga muna. Jadi cuma hari nang potong bulu perkeluarga muna. Sesuatu seluruh kau seluruh keluarga mengalami di rumah tangga. Betul mengalami itu kecuali. Ayo mengalami pasu-pasu dia tuan tidak. Mau soalnya pembeli nabi terbaik di dalam muna. Potong nih. Titin na tumpay na orang di mula binay pangarahuna. So anong pabinay na water pagkubahani? Ilas mawahang muna mga tutsa amat karibatan ang doon na magdulat sa Kirima kita sa mga ani. Pakata kita na dikiri na be, kirigalan.
Corona oro asani
Sa tabi maamang pinabotod dita. Iya, tapos ito ang tapusin. Bali, baik, gue ali naik. Majopuk do, dang manggo mak dang, jopuk pas deh, gue bang, mak. Majopuk pas deh, ido nama lo, majopuk. Sahali naik na, ido. Berarti bisa ya bang? Oh, uman ido ni jopuk, apa iko mak, ido, mau lihat mak. Tolong nih mak, pasang apa tuh urut tak asai simpan. Dia mau ke nemburu nami, tadi pos samu mau. Ngabe? Adong hatani nama dua nama do tiniti sanggar bain huru-huruan jolo sinukum marga asa binoto partuturan marga hado kamu tulang ni hela nami Marga Pasaribu. gabe ma jala horas dihamu amang raja Pasaribu Yari na uli di bulan na tinggan di partikian na leheton martabba-tabba las niroha
dihita lumodi ma songon naung di paihutu muna naung marsi paulo luok kami doho raja ni parborota sinaga raja na manggut di kamu pasaribu gudang do hucalo kami sinamok ni burutai halani i margitiong Roma kami madapotok kamu dinalaho pasarito kamu ay marningo do kami raja nami songon hata ni namatuan namadok ho pejabui tongdo marbulang-bulang siya dia bebere mga buri na ho boy buri nito lang ilo amang raja asaro kami madapotok kamu jala dison ado kupasa kami sinamok ni borutay oti sosadia las maro kamu majalo si titi sigo pagolang-golang pangarago na oti sosadia na buyang pasahak amat kadibataman na manggohi pasu-pasuna halani mamuk kasadarion asa sisadaroha sisadatahi hita paihutihu rumah tangga ni helat kado beruta molo hamu di jolo kami maatong dipudi molo kami di jolo hamu maatong dipudi halani i pasa kami ma songon hatan nama tua nama dok bulu nama tabuk bulung sinar lasua pasa kami ma jabat titi marakut atau kamu ma pasu-pasuna sidok boti mahami alhamdulillah itu baru aku mandok kata pasu-pasuna mulai aja matutu dihamuna anggi pasubul nami giting margana sabi ani dok nakinin tutu bulung namar tapuk inna bulung semar lasuna udalo hanya tuh giting marakut dohoron naima atapa pasupatuna mau latih manggi di parubul nami ala tu takas dohami di pertegi kami dabar nami siang pamuruatai nak kini pun kata kasudalo hami juhud nabelga jala di tiktok di patu pahamu betul dabar nami ima dabar sinamo di timaraku siang pamuruatai ilo tutu nasa sitong I hope pinnya jauh satong marulang-ulang tuh dia mengalak boru bere totong re boru ditulang sialani anggi pagupul saya dipergogo itu hak kita dinalao manguloi pamuruat tau Yahudi jolo hami di pudi ya hami tong di jolo ba Yahudi jolo hami di pudi ya hami jolo bahoma tong di pudi siang dia mari pasau Tuhan asara adur hadukan na patugutugulo waduh hati di patugutugu horpo kendek sorma tua maagi parhubung nani mangiri-ngiri pahopo satu namar nini satu namar nono siap bere nabion duk burukta songoni do nanti hobere disilas niruhata nung madalo pasu-pasu pandongat cari piok kota puata molo dihalapah tahu kan bahasa Batak dah jadi kalau dihalap orang Batak marah asohotan sudah sohot bereku sekarang dengan ertiannya so masa kaposon hot maho dihajuan da bereda dakadon nadu panghasakotan nirere totong di buru ditulang tumburu titik pejalak bere dengan tingong matujulura boru nami don boru pasari budon nyalak mo bereda songoni di hoina boruna bapak muruhami nadohot menguliho suatu suka-suka mana tahu ada nanti begini-begitu dalam keluarga jangan ketepas seginting dulu datang ke rumah bapak pasari wenangnya atau saya dipergogo itu mau na dua di nalapau neonion pasari piamunona te asa tuwa lada tubuh sekoro di dolok ni pumbatua tubuh anak kamu tubuh boru dongamu namanya to asar batua bisa namatani hari polta mamatani duluan di dia bebere kudo buruk macari totong madau pangomong cara totong di doang di Tuhan semoni macam kami tulang muna do tahapar hudul muna marga pasaribu upasata yang mau cetik ke tuan abetak adong nanak kidohonom gabi ma jala horas di kamu haha parhutul nami rajai pasaribu mau lihat ma nang dicakok kamu dia anggo boruta gabi sisada hela sisada boru kita jadi songonima sahat nihata nang borkat mahani macalang kamu jadi amang permesi nami musi nahobar di nalamat jalang haha parhutul nami rajai pasaribu nagirang-girang nih mabay Saudara
madihamu.
Miskin kami, kata kita lumon, dan otak kaulo semakin.